Kao što vidite u naslovu piše hashtag Saeko Bushujima jer je klip namijenjen za Toboru ovo anime takmičenje. Ne smatrajte ovaj video samo namijenjenim za takmičenje jer je video također isti kao i svi drugi, samo je hashtag na njemu. Da ne duljim dalje, sada krenimo u video. U ovom videu ću recenzirati anime film pod imenom Kimi no Na wa / Your Name. Tako jest anime film sa jednom od najboljih animacija. Ovaj film je prešao Spirited Away film po budžetu zarade i time postao najprodavaniji anime film ikada napravljen. Tvorac ovog filma je Makoto Shinkai i film je napravljen 2016. godine. Priča prati normalno srednjoškolku i srednjoškolca koji žive normalan život ne znajući jedno za drugo. Dok se pojavio komet koji se pojavlja jednom u 1200 godina i svako na svijetu ga je vidio. Komet u sebi ima moć za koju niko ne zna i svi su se samo divili kometu. Komet je nekako napravio da Taki i Mishua, glavni likovi, da si zamjenjuju tijela, što me realno podsjeća na onaj film Freaky Friday gdje se isto zamjenjuju tijela dvoje likova. Ali da ne skrećem sa teme, oni polako u sebe upoznaju tim putem i prokužavaju o čemu se dešava. Ovo je bilo najviše što sam mogao reći bez spoilanja. Film je, bez svoje predivne animacije i priče koja svakom spusti suzu na oko kao što i meni, jednostavno jedan od najljepših anime filmova po meni. Znam da će biti komentara Garden of Words je ljepši film, ali želim vam reći da je ovo bilo isključivo samo moje mišljenje i da se niko ne mora složiti sa time. A vi znate, ako ste uživali u videu, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!